Njĩra ĩmwe ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthing'ĩrĩrio gũteithũrana thoranio ya nyamu na andũ nĩ kũhe mũingĩ mathomo megiĩ gũikarania na nyamu na kũmenyerera marĩa matũrigicĩirie. Hiyo migratory corridor imefungwa because of mambo mengine kama ukulima na hata ujenzi na mambo kama hiyo. Tunataka tuwahimize ya kwamba katika special planning ya kaunti ya Elgeyo Marakwet na kaunti zingine tuone ya kwamba wakati tuna plan tuwaache zile corridors ambazo wanyama inatakikana wapite. Atongoria aya arĩa marĩtie marĩ thukuru-inĩ wa mathomo ma arutani ta Batch kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet oho morĩtie mũingĩ ũgĩe na ũkirĩrĩria na thirikari rĩrĩ ĩrĩ mĩbango-inĩ ya kũrĩha hathara arĩa manahutio nĩ tharĩkĩra cia nyamũ cia gĩthaka. The main theme really apart from the celebrating that day is to ensure that watu wetu wanakuwa encouraged, wanakuwa motivated, na pia kuna mambo ya compensation ambaye wanyama wakati mwingine wanaharibu mimea, labda wamejeruhi binadamu ama waua wengine, na tungetaka waziri wetu pamoja na wakubwa wote wa ministry na serikali watakuja kuhakikisha kwamba haya mambo yameshughulikiwa. Munini wa gavana kaunti-inĩ ya Elgeyo Marakwet Professor Grace Cheserek augĩte thirikari ya kaunti ĩno na thirikari nene nĩ kũnyitanĩra kũriũkia rũnyanjara rwa Rimoi nĩguo kũgacĩrithia ũgendi kaunti-inĩ ĩno. We want to empower the community to have a conservancy so that kama hizo wanyama wakitoka kwa, because a game reserve is not a national park, wanyama wakitoka kwa game reserve wakiingia kwa mashamba yao waelewe sisi sasa tutakuwa tunafanya nini, tunakulia pesa pale kwa tourism ambayo itafanyika Rimoi. Rimoi imekuwa dormant for so long na vile sasa wanafufua, tunafurahia sana kama wakaaji wa Elgeyo Marakwet kufufua ili vijana wetu aswa wale wanatafuta kazi wapate kuajiriwa kama wafanyakazi wa Rimoi Game Reserve. Na pia nashukuru sana serikali kuu kwa kutusaidia kama wakaaji wa Elgeyo Marakwet ili tutambulike kama mmoja wao wa Game Park hapa Elgeyo Marakwet. Wafufue Rimoi Game Reserve. Vile wanyama wamehama, tunaomba serikali kuu wa fence ili wanyama wasiwe wanakutana na wananchi, wildlife conflict. Tunaomba uhusiano kati ya wakaaji pamoja na wildlife service kwamba waweze kufanya kazi pamoja ili tukaweza pia kudumisha urafiki njema katika community na pamoja na wildlife. Kama kuna watu wenye maneno yao ya mashamba itamaliziwa, wamaliziwe kwa sababu sio mzuri watu wakombana na hii Game Reserve ya Rimoi iko na wanyama wengi sana, wildlife mingi sana kwa hii Kenya hii. Muthi ũyũ wa kũrongoreria ciĩgiĩ ũmenyereri wa nyamũ cia gĩthaka, atongoria aya maũkinyanĩirie na njĩra ya kũhanda mĩtĩ na gũthomithia mũingĩ bata wa nyamũ cia gĩthaka. Ngĩribotera Inooro TV, Getu Wangari Maria wa Mũigana.